Guess why I feel this way. Guess why it's not okay. Guess why. Maybe 'cause it was frustrating. Maybe 'cause my heart was racing. When I saw your face. It's not usual, it's not fun. It's strange and it's different every time. But it's all just part of the ride. But it's worth a try. I know that thing wasn't perfect, and you may have thought it's wasted time. So I guess I was right. It was all in my mind, all in my mind. Wasted time. But anyway, farewell, and thanks for making me smile. Truth is, I still hope you like me this way. What's next? Do I get a text or mail my address with a note from my ex? Or do I get a letter that says that I was but the best for you? I deserve the truth. I wish you had lied about leaving, but for once you were telling the truth. And she was better for you. And it's pitiful 'cause it was so damn beautiful. It's not usual, it's not fine. It's strange and it's different every time. But it's all just part of the ride. But it's worth a try. I know that thing wasn't perfect, and you may have thought it's wasted time. So I guess I was right. It was all in my mind, all in my mind, all in my mind. It was wasted time. But anyway, farewell, and thanks for making me smile. Don Desira, ejja ħantik tan-nieqa. X'tizbihilna, ejja magħna fuq is-sufan, fuq is-salott ta' Arani issa. Mela, jiena poġġi isu tiegħek hawn. Sewwa isu tiegħek. X'inhi r-riċetta tiegħek? Brava, sabiħa, saqajk mal-art, umli, u għad għandek 14 sena. Il-riċetta hija l-mami. Il-mama, mhux id-daddi ġifieri. Tiba, mal-mami l-iktar. Alright. Ġifieri, mela, il-mikrofonu, hekk. Ġifieri, jekk il-papa qed jismana, aħfrilna papa, ġifieri mhux għax irnaħalluk barra. Le, ma il-mami tlibbisni per eżempju u per eżempju tini l-istil tagħha u hekk. Mela ħanilkom sigrit żgħir, infatti qabel ma bdejna. Ma, ejja arranġani. U kieku l-papa ħallini nitla' hekk, jiġri konna bżonn il-mami. Eżaqtu. Don, meta tħares lej il-mera? Min tara? Lili. U diskrivili il-bidu. Nara persuna, xara brown, u nara tipo l-karattru tiegħi, like bubbly, nħobb in-nies, nħobb il-familja, ħafna nħobb noħroġ u ngawdi u l-kant ovvjament. Ta' 14 sena, Don, toħlom? ħafna noħlom. Mela jgħid xi ħolma tiegħek.
Il-ħolma tiegħi like il-kbira li nsir artista u singer-songwriter, like famuża, like hopefully barra minn Malta. Li wara low levels jalla forsi nmur barra minn Malta nistudja l-mużika. Naħrab il-alma Eżatt, naħrab. Jekk tista' tiġi miegħi, ovvjament, imma. Issa tajtek 14, ħaj kollok 18 u tara kif titkellem. Le, minn ħaj sajjar li. Ftemna. Don, kif bdejt kanta? Ħarrit ngħid, għandek vuċi li għandha timbru partikolarissimu, ġifieri sabiħ ħafna, timbru li meta tisimgħu tgħid di Don Desira. Ma kif bdejt kanta? Kif skoprejt it-talent tal-kant tiegħek? Bdejt inkanta meta kont pereżempju għand in-nanniet u kienu jtuni pereżempju mob ta' parsi u noqgħod tipo nkanta hekk fil-voj tipo. U nanniet dejjem kienu jgħidu l-mami ħuda tkanta, l-mami kienx temm minnhom tipo n-nanniet. Taħħif. Ikox ikollhom bokka bil. Eżatt. Walla kollox tajjeb. Eżatt. U bad darba minnhom like qabel il-COVID għalet ħanni batwa kanta għax kollu nkanta d-dar. U bdejt inkanta. Morant lessons u hekk, u bdejt inkanta. U kemm ilek tkanta issa? 5 snin, 6 snin qabel il-COVID. U nistgħu ngħidu li tirt u x'vera tirt. L-ewwel bdejt X Factor qed ngħid sew. The Voice. The Voice. U ġejt. L-ewwel. Xedda kien meta irbaħt. Ma stajċ temminna. Ma stajċ u nħares lej il-videos l-lum u ngħid dik żgurien, tipo, ma nistaq għad nisa l-lum ma nistax nemminna, tipo l-ewwel esperjenza tiegħi u ħalli għal-outcome ġiet kif ġiet, imma tipo għad ma nistax nemminna. Kont anka semifinalista u wasalt fl-aħħar semifinali fuq l-adba tal-finali ta' brillanti single. Fl-aħħar like step kelli, l-aħħar step. Tarġa ġifieri bil-Ingliż jgħidu a miss is as good as a mile, vera, imma żgur li sraqt il-qlub ta' ħafna u ħafna telespettaturi ta' brillanti għaliex jiena niftakar anke meta nkunu qed naraħi meta nara brillanti nkunu qegħdin xi 10 min nies kulħadd u kulħadd kellek fans, ġifieri, qed ngħidlek kollha jżommu miegħek, ġifieri samtilhom naqra album insomma dakinhar. Però l-esperjenza tiegħek fi Brillanti kif kienet? Kienet one of a kind bl-Ingliż tipo kbirt ħafna minna, ħafna, apparti li kont ħarir akbar mill-esperjenzi li kelli bħal The Voice u Junior Eurovision, kienet like sibt li l-nifsi u sibt li per eżempju l-ġanra li nħobb l-iktar u tallimt ħafna hard work, ħafna hard work u dedikazzjoni. U anka tipo il-fat li l-adrenalinija, kif ta' battejt. Dik, sorry. Dak illi tħatisma. Jina meta nkun qed narakom u nkun irtin wasal il-messaġġ jekk għaddejtu jew ma għaddejtux. Dan ħoss ġungla sħiħa ġo l-istonku ġo fija d-dejġ, għax ovvjament ikunu momenti eċitanti ħafna. U kanna per eżempju kull ġimgħa semifinal ġdida, jiġifieri tibda tgħid x'ħan ilbes marni. Se nilbes se nkanta, se jgħidu l-ġurija. Eżatt, nipprova nitjieb mill-comments li għalu l-ġurija, jiġifieri kien hemm ħafna. Kien hemm darba minnhom ġiet anke l-ewwel. Mela. Isma' Don, għandek ħafna fansek, naħseb li iva. Naħseb ma nafx tipo. Ek naħseb jien. Ma nafxu, imma jekk ukoll jekk għandi nħobbhom ħafna. Prosit. Don, l-iktar song li toġbok? Fid-dinja kollha. Fid-dinja kollha. Nħobb ħafna l-Queen jiena, jiġifieri. Bis-serjetà? Bis-serjetà. Xina ħamsalaw. Vera? Tafa għalli se jkun Love of My Life? Yes. Nafid doqqa fil-pjano wkoll. Il-pjano wkoll, imma kieku imbaxxuna għal-mużika u nisimgħu naqra Love of My Life tal-Queen. Love of my life, you've hurt me, you've broken my heart, and now you leave me. Brava! Sattek a cappella, brava, ntu applaus għax vera. Thank you. Prosit! Love of my life, can't you see? Bring it back.
bring it back. Don't take it away from me because you don't know what it means to me. Nixtieq nafdek miegħek. Brava. Jiena inħobb nittestjon ftit dawn iż-żgħażagħ drabi tagħna, imma hekk kara hekk ma jkun pjanat xejn u joħorġu bl-unuri u ġvera. Isma', xi kurżitajiet dwarek Don, hemm xi affarijiet li ma nafux hekk li forsi Don tagħmel id-dar, kurżitajietek. Nħobb ħafna nom, nħobb ħafna l-baħar. U dejjem għat li jekk ma jirnexxilix inkun nixtieq insir kaptan. Tad-dajjes. Tad-dajjes ta' xi cruise. Eżatt, hekk. Nħobb ħafna l-baħar, nħobb ħafna l-annimali tal-baħar. Niġġennu l-mami meta nkunu full boat nippruvaw naraw dolphin ma qatt ma rajnija. Dik one of our accomplishments this-sajf. U d-dar hekk hemm xi kurżità li Don tagħmel hekk pereżempju. Kanta ħafna d-dar. Like nkun tinsajjar nkun qed ninħasel nsajjar, għandna nsajjar, ma tipo nagħmel series. Lex ma ħadd tisamijak, issajjar meta tmur Londra. Inkanta like IHAM, inħobb nilgħab ħafna PlayStation. Dik xi ħaġa li tiġi inside. Isma' ma jaqaluli wkoll li inti tħobb titkellem ħafna. Imma meta torqod. Meta tkun riqda titkellem ħafna qaluli, ma nafx min qal imma vera. Ija. U x'toqgħod fejn? Tkun riqda u titkellem. Ma' min titkellem? Tuġa lik. Miegħi. Le, ma tipo, le. Inħobb niġġieled waqt li norqod. Hekk jgħiduli. Għax jien ma nkunx naf għax nkun riqda, ma perint li niġġieled ħafna inqum u nipprova niftaħ il-bieb u ma jirnexxilix. Darba minna mirqatant il-ħabiba tal-mami u qabditni nitla taraċ, tipo ħanaħrab, ek. Interessanti. Kif jgħid bl-Inglis never had a moment ma tgħandek ġvera. Imma perint li nitkellem ħafna. Like nagħmel full-on conversation u jekk ħatkellimni ħankellmek lura u ma nafx u mbagħad fil-għodu tgħidli taf li kellimtni ngħidha. Don, tifla brava għandek talent kbir u ta' 14 sena min jaf fejn tasal inti Don u tnejda bl-akbar responsabilità għaliex anka fi Brillanti aħna rajna u anka l-ġurija tagħna niftakarhom jgħidu this girl will go far. Għax għandek kollox. Għandek it-talent, għandek l-umiltà, għandek iż-żbuħija wkoll barra u ġewwa. Don, kif tarak 10 snin oħra? 10 snin oħra narani barra minn Malta. Xi konsert, xi tour, ek l-Amerika. Ara ma tinsinix imbagħad. Le, inti VIP, alright? Inti VIP. Jekk trid. Qudiem. Eżatt, u jekk trid anke backstage. Tajjeb biex imbagħad niġib il-kamera. Eżatt, dak iż-żmien ta' Brillanti biex nagħmlu li ma tagħmilx. Eżatt. Don, l-isbaħ ħaġa fil-karattru tiegħek x'inhi? Ifhem, li jgħiduli għax tipo niddejjaq ngħid. Tiddejjaq hawnhekk qed tinsaqsi kien. Li jgħiduli hija li ndaħħaq ħafna fis-sens nħobb nara n-nies jitqu dik il-ħaġa li vera nħobb li jekk nara xi ħadd irnexxejt li narahom jitqu hija nħossni like proud bija nnifsi. U xi ħaġa li meta tħares lej il-mera jew nkellem meta tgħid di xi ħaġa fil-karattru tiegħi li nixtieq li nbiddel imma ma nistax ma jirnexxilix għax tiġini naturali, x'inhi? Taqbiż il-qabalaj. Okay. Yes. All right. Mela nibżaw kollha, Mela. Id-dum biex taqbiż li ma mbagħad taqbiż li fimt. Le. Don, inti tibża meta qabel ma tibda fuq il-palk. Imma mhux nibża in a bad way, nibża in a good way għax inħobb li nħoss dik il-biż għax ifisser li I have the passion for it. So nieħu pjaċir jekk ma mhux ħanibża nibda ninkwieta. Don, semmejt l-annimali, għandek pets id-dar għandek? Għandi kelba at 12 days. Vieraħ. La, mela, happy birthday, x'isima l-kelba? Luna. Happy birthday, Luna! Luna jisima. German Shepherd Miskwita Husky. Ġifir kbira ħafna. Is-sufanti jieħdu. Enormi. Mela, Don, aħna jagħmlu li sinjal inkun inkompli nkellmek. Jiena nawguralek ħafna, anka Proset bix-show. Grazzi ħafna.
neħdu pjaċir nitpaxxew ikollna it-talent. Thank U aħna gburin f'Aranija u fi Brillanti nippromovu it-talent Malti u l-wan ovvjament it-talent Malti. Dan huwa il-futur biex ma ngħidx anke l-preżent u x'vera tat-talent fil-kant Malti illi għandna għal xiex inkunu verament gburin. Jiena hawnhekk għandi wkoll il-pendent ta' Aranija, dan għantuħ biss il-mistedni speċjali tagħna u inti l-VIP tagħna illum. Nawguralek ħafna mill-qalb, żomm dejjem saqajk mal-art Dawn u ibqa' b'dik id-bissima sabiħa li hija unika fuq Dawn Gżira. Brava. Thank you. Wara dik in-nota sabiħa ma' Dawn ngħaddu għal rokna oħra fil-programm Aranija.